sanesakan sujati. Programnya ne jelas tuh sing ngobrol janji, sing asal munyi nanging kerjane pasti jujur mengabdi nyalanan aspirasi. Pilihne pasti tersampun membukti calon wakil rakyat PDI Perjuangan. Siki yang pikayon kedasarin saking hati, pilih nomor 5 nesakan merakyat, ngiring dukung Gusti Nyoman Triana Putra. Ngiring idadane sami sampun nang salah pilih, pilih pemimpin sanesakan merakyat. Besek 2 3 papate dadi 5, pilihane tepat jak coblos nomor 5. Programnya ne jelas ngajagang seni budaya, mengabdi ngulati mangga bangli santi. Siki yang pikayon, siki yang pemargi, ngiring dukung raris pilih Gusti Nyoman Triana Putra. SKC, SKC, semeton komang cetu. SKC, SKC, semeton komang cetu. Pilihne pasti tersampun membukti calon wakil rakyat PDI Perjuangan. Siki yang pikayon kedasarin saking hati, pilih nomor 5 nesakan merakyat, ngiring dukung Gusti Nyoman Triana Putra. Ngiring idadane sami sampun nang salah pilih, pilih pemimpin sanesakan merakyat. Besek 2 3 papate dadi 5, pilihane tepat jak coblos nomor 5. Programnya ne jelas ngajagang seni budaya, mengabdi ngulati mangga bangli santi. Siki yang pikayon, siki yang pemargi, ngiring dukung raris pilih Gusti Nyoman Triana Putra. SKC, SKC, semeton komang cetu. SKC, SKC, semeton komang cetu.